Bok, ja sam učitelj Hrvoje. Pomozi mi sakupiti po 2 leptira od svake vrste za školsku izložbu. Postoji 6 vrsta leptira, a ti ih izaberi ovdje gore. Bravo, ulovili smo puno leptira, ali treba nam još da bude velika izložba. Klikni na ovaj gumb ispod i ulovi ih još. Bravo, ulovili smo puno leptira, ali treba nam još da bude velika izložba. Klikni na ovaj gumb ispod i ulovi ih još. Bravo, ulovili smo puno leptira, ali treba nam još da bude velika izložba. Klikni na ovaj gumb ispod i ulovi ih još.